مەز باواکی زیندی دگەرمەدەی عمەر هەم فەرەنسا هەم ئەلمانیا ژی شاندنا چەکان ئەو چەکەین گوتکەوێت چارچۆڤایە vê operasyonê da ragirtiye Boris Johnson beryanê zî demjimêrekê digel Erdogan axivî dibêje gereka vê operasyon were ragirtin çi zanyanî zêdetir heye. Ez xwazim vê yekê zanibim ev helwestin aliyên navdewletî li gor çapemeniya Tirkiye li gor gotit şopîne. Dê bandorî li ser Erdogan bike gokaribe yan jî got ev operasyon were ragirtin di çarçoveyekê di wer rawestandin. بله شب باش براستی هم تکارم بیشن که هر کد چه اپراسیون بردوام که ترکیه جی دقیقا ناونتوی ده هم تکارم بیشن که دکه تنگاسیا دیپلماتیک دوی چارچوبه ده هری داوی بریا 20 کی اول جالیه سرکوزیرتی بریتانیایی و داخویانی که هات راگهاندن دوی داخویانی داته گوتن که سرکوماری ترکیه رجب طایب اردوغان و سرکوزیر بریتانیایی جان بورسن بریا تلفن آخوینن و سرکوزیر بریتانیای اردوغان را گوتی که دوی یکسر ترکیه اپراسیون آخویه لدیجی روجاوای کردستان راوستین لور هر کد چه ده انجام و اپراسیون دا کریزا مروی زیادتر دبه تونتر دبه و هر وها شر لدیجی داعش جی لاواستر دبه هری داوی جی امتکارم بیشون که 28 اندام ولاتین یکیتی اروپای پشتی کوپراسیون دست پی کربو لدیجی ترکیه داخویانی که نویسکی بلاف کربو و گفتم که ترکیه دوی یکسر اپراسیون خو راوستینه لالیه دنجی جواتا آسایشا نتوین یک بویی 5 اندام ولاتین یکتی اروپایی جی لدیجی ترکیه در کتبون لدیجی وی اپراسیون در کتبون هری داویجی وکی کتجی آماجه پیکر ایرو Almanya û pişra jî Fransa firotuna çekan bo Tirkiye darawestandin doh jî Hollanda, Finlandiya û her wiha Norweç firotuna çekan bo Tirkiye daya rawestandin ji bo ku Tirkiye bi van çekan li dijî rojava şerneke operasyonê pêk neyne firotuna çekan ji dayî rawestandin her wiha welatên Ewropayê bi taybetî jî Fransa û her wiha Norweç û Brîtanya jî amadeyî dikin ku hefteya bê bi destpêkirina civîna yektiya Ewropayê bi taybetî jî hin gemaro û sizakirinên li ser Tirkiye jî bîne rojevê bixin rojevê. Di vê çarçovê de jî Tirkiye hewlên xwe yên dîplomatîk didomîne lewra Tirkiye dizanî ku di qada navnetewî de di hiqûqa navnetewî de ketiye tangasiyeke mezin di vê çarçovê de Wezîrê Karên Derve Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu îro New York Timesê gotareke pêşkêş kiribû nivîsandibû û heta niha Tirkiye jî ji bo civata asayişa netewên yekbûyî di nameyan şandiye ku di van nameyan da Tirkiye îdia dike û dibêje ku ev operasyona me li gorî hiqûqa navdewletî û her wiha li gorî rêzikên civata asayişa neteweyên yekbûyî ji aliyê din jî bas sê welatên dinyayê em dikarin bêjin ku heta niha piştgirî didin Tirkiye ji aliyê din hemû welat bi taybetî jî komkara Ereban û her wiha îro ku civîna xwe pêkanî bûn û li dijî vê operasyonê derketibûn yekîtiya Ewropayê neteweyên yekbûyî her wiha beriya di rojan sekreterê giştiyê NATOyê Stoltenberg li Tirkiye bû li Stenbolê bû. Ev helwest dê bandoriyê li ser operasyonê bike di baweriya te de li gor şopandina te dê bandoriyê bike li ser operasyonê? بله وسا خویای کو ترکیه ایدی و نچار بمینه مجبور بمینه کو اپراسیون خو سینوردار کری بکه بگومان کارودانین برتک ناف دولتی ل ترکیه جی ام دبینن بریا دو مثلا وزیر کارن دروای ترکیه مولود چاوشولو دوی چارچوبه دا داخویانیا کدابو و گوتو بکو بس و اپراسیون ما بقاسی 30 کیلومتری سینور کریبه کو بریاوی جی سرکوماری ترکیه اردوغان آخوی بو گوتو بو کو جمم بجی حتی سینور باشور کردستان حتی سینور عراق امی کنترل بکن امی ضبط بکن حرمه لبل ام دبینن کو پشتی زور و زختن ناف دولتی پشتی برتک و نرازی بونن کو جی ولاتن جهانی ته Tirkiye jî neçar bimîne gorî pisporû hin şîrovekarên siyasî jî wisa dinexînin wê Tirkiye neçar bimîne ku ev operasyona xwe ev herekata xwe jî sînorkirî bike li aliyê din jî namatirsiya herî mezin ya Enqerê û her wiha gelê Tirkiye ev ku di egera gemaroyên Emerîkayê da ku aboriya Tirkiye wê gelekî xirab bibe wê gelekî bikeve tangasî her wiha Emerîka amadeyî dike ku
هم بریارنامه که امضا کریه لبله هی و نیجیب جی کرن دو وزیر گنجینی امریکای وی که راگهاند لعالیه دنجی تجاوری کنن کو ایدی گماروین سیاسی جی لسر ترکیه بتایبتی جی لسر هم برپرسو وزیرین ترکیه جی بین سپاندن هک اف گمارو بکن مریته بکن ورن جیب جی کرن براستی و ترکیه دقادا ناف دولتی دا دهولین خوین دیپلماتیک تا جی گل کی بکن تنگاسیه و بگمان اف یک و باندورا خوب